Koncentracija vam je sve kraća. Postoji razlog i rješenje. Primjećujete li koliko vam je ritam postao ubrzan, a koncentracija kratka? To je zato što društvene mreže hrane kompulzivni impuls. Naš živčani sustav je stalno u stanju mikrouzbuđenja jer scrollamo, pratimo promjene, novosti. Suprotno tome, čitanje nas vraća u prirodni ritam. Tempo se usporava i pažnja se produbljuje. Mozak prestaje skakati s teme na temu i počinje povezivati. To je detoks od digitalne buke. Povratak vlastitom unutrašnjem glasu. Ako se želite usporiti, ne trebate novi alat. Trebate stranice knjige.